Сёння з асаблівымі пачуццямі вітаю тых, хто побач. Набліжаецца той самы памежны час, калі ўсе пакрыху запавольваюцца, імкнучыся адчуць смак кожнай хвіліны адыходзячага года. Песцячы ў сабе прадчуванне чагосьці чароўнага, той самай казкі, якую чакалі ў маленстве. Адшукваем сваё унутранае дзіця і выпраўляемся ў новую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 681. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае па гадавым абрадавым коле нашай краіны. Як я і казала, ствараць святочны настрой будзем вандруючы па розных кутках краіны, узгадваючы самыя маляўнічыя абрадавыя дзеі, уласцівыя розным сезонам. А асноўнае месца дыслакацыі будзе ў нашым любым беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту, дзе для нас з вамі зладзіць калядкі узорны аматарскі калектыў, ансамбль народнай музыкі «Бараўлянская крынічка». Да таго ж да нашага агульнага святкавання далучацца артысты айчыннай эстрады са сваімі песнямі і віншаваннямі. Але найперш завітаем у студыю гуказапісу. Там рыхтуюцца надаць новае гучанне народнай песні кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Арина Войт. Прийшла кума до кумоньки в суботу, розказала кума кумі гризоту. Вітаю ўсіх, хто зараз бавіць гэты час разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». Кажуць, што таленавіты чалавек, таленавіты ва ўсім. Прапаную зараз пераканацца разам з намі. Традыцыйна не толькі паслухаць, але ўсё ўбачыць на свае вочы. Наперад, сябры. Арина, здравствуй. Наконец-то ты, занятая такая девушка, добежала до нас для того, чтобы спеть еще одну прекрасную песню. Спасибо тебе за это. Что думаешь о песне? Привет, Сергей. Я тоже очень рада тебя видеть. Мне песня очень понравилась. Она такая, знаешь, задорная, веселая, даже немножечко праздничная. Арина Войт, спявачка, аўтар музыкі і тэкстаў, ініцыятар стварэння і ўдзельніца дабрачыннай акцыі сумесна з першым нацыянальным каналам беларускага радыё «Будзем разам». Пераможца хіт-парада на першым нацыянальным, удзельніца прэстыжных тэлерадыёпраектаў, знакавых мерапрыемстваў.
Добрый, привітання вам. Ходим, походжаем, усяму свету добра жадаем. А ці дозволите нам поколядовать? Конечно, дозволяем. Колядуйте, коли ласка. Со святом вас, поважанные господари, со святом Рождества Христова. Добрый вечер, Дагагаме, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, сын Божий народился. Засилайте стага голы, усе горьки марае, радуйся. Ой, радуйся, земля, сын Божий народился. Дай пришли к нам же, книги святые гости, радуйся. Ой, радуйся, земля, сын Божий народился. Дай бежає святогода, Христово рождение, а другое святогода, святого Василия, а третье святогода, святое крещение, радуйся. Ой, радуйся, земля, сын Божий народился. Радуйся, ой, радуйся, земля, сын Божий народился. Хоць снегу няма, але ваўсю ўладарыць зіма, а мы ўжо чакаем, калі зазяе цёплае сонейка, вернуцца птушкі з выраю, акрыяе наваколле. Таму нашыя продкі не чакалі літасці ад прыроды, а набліжалі вясну адпаведнымі рытуаламі. Побегли хутчэй сяброў нашых клікаць. Будем сёння вясну гукаць. Выходзьце з хаты, людзі, вясну гукаць і будзем. Вясна нашым продкам уяўлялася ў выглядзе маладой прыгожай дзяўчыны. Яе клікалі, прыносілі ахвяраванні, ладзілі гульні, карагоды, спевы. А я месяца дай перекрою, а я месяца дай перекрой, освети дай надо мною, освети дай надо мной. Рытуальныя дзеі пачыналіся са спальвання зімы. Дзяўчаты вадзілі веснавыя карагоды, якія сімвалізавалі бясконцы рух жыцця і вечнай маладосці. Багата дзе спальвалі кола, якое сімвалізавала гарачае сонейка. Ну і, канешне, адна з галоўных дзеяў гукання вясны прысвітак саракі, на які выраблялі з паперы альбо выпякалі 40 жывароначкаў, заклікаючы птушак хутчэй прынесці на крылцах даўгачаканую вясну. Ой, ты весна, ты красна, что ты весна принесла, принесла траву, росицу, а на девочек красоту. Дорогие зрители телеканала «Беларусь-3», поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год лошади будет таким же элегантным, как и его символ, и наполнен неиссякаемой энергией, как у лошадки. И, конечно же, я желаю вам, чтобы, как огни на новогодней елке, этот год стал для вас таким же ярким, и как наши детские воспоминания, таким же добрым. Принимайте музыкальное поздравление. Было батькин сыны на огня, желали счастья и здоровья. Было батькин сыны на огня.
да ох я. Усе зваліся Василій, да ох я. Один конь не пасе, да ох я. Другі лапці пляце, да ох я. Третий сядет на траве, не ох я. Держит дудку на рамені, ох я. Ох и дудка моя, да ох я. Веселушка моя, да ох я. Веселила ты мяне, да ох я. На чужой стороне, да ох я. Веселила ты мяне, да ох я. На чужой стороне, да ох я. Як повесил дуду, да ох я. На зеленым дубу, да ох я. Дудка с дуба звалилася, ох я. На шипашки побилася, ох я. Ой, ты дудка моя, ой, ты дудка моя. Ой, ты дудка моя, ой, ты дудка моя. Ой, ты дудка моя, да ох я. Веселушка моя, да ох я. Веселила ты мяне, да ох я. На чужой стороне, да ох я. Ой, ты дудка моя, да ох я. Веселушка моя, да ох я. Веселила ты мяне, да ох я. На чужой стороне, да ох я. Ой, ты дудка моя, ой, ты дудка моя. Ой, ты дудка моя, ой, ты дудка моя. Ненадолго припынім наше перадсвяточнае вандраванне па краіне. Дзень зімовага сонцастаяння, час сакральны, таямнічы і жыццявызначальны. Самы кароткі дзень і самы доўгі час панавання цемры на зямлі. Час спрыяльны для ведзьмакоў і нячысцікаў, але ж таксама і для варажбы, заклёнаў ды абярэгаў. Адгэтуль сонца пакрысе пачынае набіраць моц, таму гэты час асабліва старанна і ушаноўвалі нашыя продкі, ладзячы суцэльныя гульбішчы, каляды. Мы працягнем свой пазнавальны шпацыр акурат пасля візіту ў студыю гуказапісу да кампазітара Сергея Сухомліна і спявачкі Арыны. Прийшла кума до кумоньки в суботу, в суботу. Сначала оставим для артистов, для оригинала. Праздничное новогоднее настроение. Прийшла кума до кумоньки в суботу, рассказала кума куме грызоту. Ну что, Арина, начало неплохое, то светлое чувство новогоднее ты сюда привнесла, и это здорово. Я недаром сказал, что талантливый человек, талантлив во всем. Расскажи об акции, которую ты проводишь. Ну, уже, наверное, второй год вместе с Первым национальным каналом Белорусского радио я создала благотворительную акцию «Будем разом». И примерно раз в месяц мы отправляемся по всей Беларуси в учреждения, там, где нужна помощь, с волонтерами и с концертом. Мы были уже практически в каждой области. Будем ездить столько, сколько будет нужно. Мы в основном стараемся провести где-то от 40 до часа по времени, по длительности, чтобы просто это было в виде такой, знаешь, дружеской встречи, чтобы никто не утомился, все хорошо провели время, поближе пообщались с артистами. Ну, а мы продолжаем запись нашей песни. Ой, як пригожа ви співаєте. Дякую вам, дороженькі. Дякую, як пригожа. Молодцы. А ті толстые у вас половицы, как нам потанцевать? Ну, толстые, зараз побачим, танцуйте. А ці добрая господиня, как нас почастовать? Ой, ну рихтовалися ми, поглядите, вон почастунки які для вас стоять.
Ну так прымайце, калі ласка, вітанне ад нас. Танцуйте, спявайте. Мы козу вам привели, без счастья вашу хату принесли. Ой, якая козочка пригожая у вас. Так, а что яна умеє робити? Коза наша вучоная, кіма хришоная. Пройшла все навуки, ведая розные штуки. Где коза походит, там жито родит. Где коза бывае, там счастье витае, а где не бывае, там яно минае. А ну, коза, повернися, туды-сюды покрутися, поскачи для народа, каб родила жита в Новым годе много. А, дочушка, давай разом з козой танцуй, бо люди кажуть, хто з козой танцує, тому в наступному годі обов'язково пошанцує. Давай, дочушка. Давай. Разом з козой Упала, пропала, стомилась с далекой дороги. А как козу нашу поднять, треба ей что-нибудь дать. Дайте козе сало, каб коза устала. Дайте козе меду, целую колоду. А на хвосток треба повесить колбасы кругляшок. А на козный рожок повесьте нашей козе пирожок. Ой, ну мы же рихтовались, ну конечно, для нашей козоньки. Частуйте, частуйте. Дочушечка, ну вось нясі, калі ласка, вось нашей козочцы. Пирожок на хвосток, А яшчэ так. ж механоша у нас ёсць. Частуйте механоша. Калі ласка, механоша, падыходь. Давай, калі ласка, нешта частуй там наших. табе пакладуць у мех. Мы працягваем круціць гадавое абрадавае кола. Галоўнае летняе свята купальня, чароўнае, насычанае магічнымі сэнсамі. Так у блізніцы Полацкага раёна існуе свая дзея купальская каса. Дзяўчыне ўплятаюць у валасы вялікую касу, сплеценую з летніх траваў, кветак, зёлак, бо менавіта на купаллі ўсе травы набываюць гаючую моц. Ішла купалка сялом, сялом, ішла купалка сялом, сялом. Закрывши вочки пером, пером, закрывши вочки пером, пером. Па
Пасля грамадою выходзіць на бераг возера ці рэчкі. Там ужо складзена вогнішча. Агонь мае ачышчальныя якасці. Менавіта таму праз яго і пераскоквалі, каб набыць здароўе і пазбавіцца ўсіх хваробаў і кепскай энергіі. Да таго ж, каб падсілкавацца ад зямелькі, парамі каціліся з узгорку. У купальскіх абрадах чалавек дзячыў агню, зямлі і вадзе. Наваколле напаўнялася купальскімі песнямі, як і ў Адаменках Лёзнінскага раёна, ды і бадай паўсюль. Абавязкова вадзіліся карагоды. І, канешне, у гэты час дзяўчаты выражылі на свайго суджанага, кідаючы вянкі на ваду. Куды вянок паплыве, адтуль і любы прыйдзе. Як под белою, под березою, ой ли, под березою, там жену муж бил белой розою, ой ли, белой розою. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Конечно же, желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго и наилучшего. Стоять вербы над водою, одна похилилась, а мой милый таки гарный, что я улюбилась. Полюбила я хлопчину с 18 годов. Целую ночку простояла, не подумала б такого. Целую ночку простояла, не подумала б такого. Раницою я прочнулась, снится сладкий сон. Снятся его кары волчьи, шей подружкин голосок. Снятся его кары волчьи, шей подружкин голосок. І яшчэ адзін невялічкі перапынак. Скажу я вам, што куцю на каляды не абы-як варылі. А другой гадзіне ночы старэйшая жанчына ў сям'і ішла ў свіран за зернем, а старэйшы мужчына па ваду. Чакалі, пакуль прагарыць печ. Гэтая куця надавала здароўя і моцы на ўвесь год. На яе так ці інакш запрашалі ўсіх продкаў. На асобным сподачку ставілі кашу для зімовага бога Зюзі, каб дагадзіць яму. Ну а нам самы час дагадзіць творцам у студыі гуказапісу. Завітаем да Сяргея Сухамліна і Арыны Войт. Бегла курка сямі пюркать,
червоний гребянець. Ці не упала моя курка вам, куміця, у гарнець. Не была я вчора дома, і значи, не бачила вашу курку на очі. Не забываем про запятые. Запятые играют довольно большое значение в музыке тоже. Ой, цып, куткуда, на очі. Арина, приближается Новый год. Как у тебя в семье проходит подготовка? Я знаю, что у тебя две веселые девчонки. Детям передаются таланты, поэтому каждый Новый год программа для родителей готовят дети. И я думаю, что этот год будет не исключение. Деду Морозу письма написаны. Мы с папой, конечно же, по магазинам уже побегали. Поэтому с подарками под елкой ждем праздничный концерт от моих дочек. Дочки поют или, может быть, танцуют, может быть, какие-то театральные постановки устраивают дома? Дочки дома устраивают все. Но вообще они и одна, и вторая танцуют. У них сейчас тоже очень много концертов, выступлений, связанных с этим праздником Новый год. В принципе, подтанцовка подрастает. А мы заканчиваем нашу песню так же светло, как мы ее и начали. Механоша, тримай торбу грошей. Дачушечка, коли ласка. Вон козоньки нашей. Пирожок на рожок. Тримай. А на кожний рожок мы яшчэ повесим колбасы кругляшок. Цукерочки. Усе дети любят, так? Калядоўшчыкі. Трымай. Гэтыя цукерачкі у вас заўсёды будуць поўныя талерачкі. Хай будзе ваша хата заўсёды прыбрана. Міскі, лыжкі памыты, а ваши дзеткі заўсёды сыты. Майце ўсяго даволі, а бяды ніколі. Ой, ну дякуй вам, калядоўшчыкі, дякуй, што не мінулі нашай хаты, зайшлі і нас усіх павіншавалі. Дякуй гэтаму дому, пойдзем дадому. Па-ранейшаму ў беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту наблізіліся да восеньскіх святаў. Галоўныя з іх звязаныя са жнівом. Бо менавіта для таго, каб забяспечыць сабе добры ўраджай на будучы год, нашыя продкі выконвалі багата абрадаў і рытуалаў. Сярод іх зажынкі. Нездарма казалі: будзе жыта, будзе і жытка. Жанчынкі выходзілі на свае надзелы, каб нажаць снапок другі і паставіць на поле першы абабак. Галоўная жняя апраналася ў святочнае адзенне. Брала з сабой кавалак каравая, соль, сыр, грамнічную свечку. Зажаўшы першую жменю жыта, рабілі з яго пояс, якім падпярэзваліся, каб не балела спіна падчас цяжкой працы. Першы снапок упрыгожвалі кветкамі ды стужкамі, неслі ў хату, ставілі на покуці. Ой, у полі зажон, зажон, ой, у полі заженачки, ой, у полі зажон, зажон. А пасля заканчэння палявых работ надыходзіў час вяселляў. У Дуброўні на Віцебшчыне дагэтуль на трэці дзень вяселля ў хаце маладой ладзяць абрад ганяць сучку. Пераапранутая жанчына залазіць пад святочны стол, і ў нейкі момант сучка пачынае хапаць гасцей за ногі, шчыпаць ды брахаць. Па меркаваннях жыхароў,
Сучка увасабляе сабой усё дрэннае, злое, што можа напаткаць сям'ю ў будучым сямейным жыцці. І таму яе трэба абавязкова выгнаць з хаты. Лічыцца, што выгнаўшы сучку з хаты, маладыя ніколі не будуць сварыцца, а муж не здрадзіць жонцы. На воротах петух, кукареку пяет, на воротах петух, кукареку пяет. Свекру коня веску на работу зоветь, свекру коня веску на работу зоветь. Дорогие, родные мои белорусы, я искренне вас поздравляю с наступающим Новым годом, с годом огненной лошади. Пусть этот год принесет вам столько энергии и силы, сколько есть в этой грациозной красавице. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Ваша Светлана Агарвал. Вот и подошла к концу наша запись. А я хотела бы поздравить дорогих телезрителей с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, тепла и, конечно же, здоровья в каждый дом. Я таксама далучаюся да гэтых віншаванняў, жадаю, каб кожны з вас змог сказаць: гэты год быў нядрэнны. Але ж наступны будзе яшчэ лепш з надыходзячым. Вось і завершыўся наш перадсвяточны, але вельмі святочны эфір. За яго набыла новае гучанне, народная песня. Разам пакалядавалі мы ў музеі народнай архітэктуры і побыту, убачылі самыя яскравыя леташнія абрады. Будзем слухаць жартоўную «Прыйшла кума да куманькі» ў выкананні Арыны Войт і сустракаемся ў Новым годзе. Паедзем у Шчучынскі раён на Пакроўскі вясельнік. І не забывайцеся, па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта.
Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Прийшла кума до кумоньки в суботу, розказала кума кумі гризоту. Прийшла кума до кумоньки в суботу, розказала кума кумі гризоту. Ой, куманька, сусіденька, гризота, здесь поделась моя курка чубота. Ой, цып, кут-куда, чубота, ой, цып, кут-куда, чубота. Ой, цып, кут-куда, ой, цып, кут-куда. Бегла курка сямі пюрка, червоний гребянець, тінь упала моя курка, вам куміця у гарнець. Не была я вчора дома, і значить, не бачила вашу курку на очі. Ой, цып, кут-куда, на очі. Ой, цып, кут-куда, на очі. Ой, цып, кут-куда, ой, цып, кут-куда. Может быть, як давай, да, пошла у той конец. Ваша курка сама собі залезла в мой гарнец. Зазирнула кума кумце у гаршки. С яе курки чубатой засталися две ножки. Ой, цып, кут-куда, досталися две ножки. Ой, цып, кут-куда, досталися две ножки. Прийшла кума до кумоньки в суботу, розказала кума кумі гризоту.